Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award Search for a $1 Million Amazing Story 2025. Dito'y Lagkip Di Napalabas. Anak ako na, Elsie, pakiulit, tikunag, Cesar, imbas kayo itong Friday, iti pa nag-date ta, isapsapatan, itan, same time, same place. Abi nga min, sapsapam. Kayat ko, nga itan, gabuta, at da ipaay ko yan ka. Wow! Ano na itang ipaay mo kanyak? Maamam to. Naburbur siya anak nga rod manong nemi iti dayta nga imbaga ni Elsie. Ni Elsie, my first and last love. Inkarik dayta manong nemi iti bagi. Nagamamu kami di kani Elsie, idadda kang pala iti college. Idi makita kisuna manong nemi dagos sa ka nagkras ken kuana. Oh my. Jak pala kayat iti agayat. Nakuna kitinakam ko. Ngimapi nga. Iti pa nakaamamok kani Elsie manon nemi. Ket nainlaba ko nga dagos. Idi umasadagak ken kuana tato rugyakon iti agdiga wenno mangarem ken kuana. Dagos manong nemi nga napatras. Apay. Siya ni Cesar. Idi first year college ta. Di talang nagkapatpada ti time. Ngamita ta second year college ta. At doon nakiti oras nga agpatpada ta. Are you smoking? Oo, anuhan. Kat sigurado nga amumpet tumimim ti arak. Medyo. Cesar, kagurak ti lalaki nga damating ambisyon na. Isong ano kayat mo nga, may isang tirik nam kanyak. Ikatem dito nga mating ambisyon. Ikatem. Gabot sa saan na siya ti bisyo ti panagsigarilyo kan panaginom ti arak. Ket gapot ti patpatag ko manong nemi ni Elsie biniglak nga insardeng tagsigarilyo. Agmulmunak latan iti candy no kasta nga mariknak nga mailiwak. Ket ti arak manong nemi inot ko inikat. Aging ka nga naikatan nga namin pinsan. Ket siyempre, iti baliwak iti ubasadeg manong nemi kini Elsie. Wow! Nabagno akon, ti ba nagangot na. Aging gangin daton ko't panagayat ko keng kuwana, kat siyempre kabot ayatan nak, ayatak bitsuna, nagayan ayat kami. Iniyam amok ni Elsie kadag dinaganak kanyak kat kasta ulit ti panagyamyaman da. Amom Elsie anak, ini isardengan ni Cesar ti madinga bisyo na. Kasta ulit ti nagsakmi. Gayam, ket sika iti namalbaliw ken kuana. Gapuken ka ket nekat na netang ambisyon na. Gapuken ka naragsak ken sigurado ti masakbayan ti anak mi. So nga thank you ken ka iha. Dagita idi manong nemi iti panaggamyaman dagiti naganak kanyak ket nakadakdakkel tinated ni Elsie iti biag ko. No kasta idi nga yarasas ko manong nemi nga addan mapasamak kada kami no way ko nana. Idad kuntulahin ken ka, lumalpasan ti kalesa. Naggraduar kami, agpadpada kami nga nakarwar, iti board passer kami, manong nemi aging ka, agpadpada kami nga mga opisina. Numanan, ibaga ken ko ano kasta nag-date kami. Nag-check-in, no way. Nimita, timawag, isapsapa mi kanon, manong nemi, di pa nag-date mi. Ta every Friday kami. Kaya na kano ipaay na. Anya nga tatipaay na. Di
Dimteng nga ron deta nga oras, manong nami, nag-dinner kami, idita mas dawak, ta nag-order champagne. Uy, sana kang uminom. Ita, painuman na, uminom ta nga dawa. Amo, ada da nga romantic. Iminom kami manong. Aging gang iso nga bismuti ng era saas kanya. Ada ipahay ko hinga. Ada itid ko hinga. Ano na chay? Agorder ta pa iti may isang champagne. Kaya nagpa-order iti crispy nga bagis, silet, tapulutan ta. Hindi ituloy teg aginom sa jay hotel. Ket kasta nga rod tinapasamak banong nami impaay ni Elsie ti kinabirhen na. 3 hours kami manong nami nga nagragsak, nagpapas, lay tayo-tayo iti ragsak. Ket gapo manong nami taddan napasamak kada kami imbaga kenkwana. Rumag nalaurin nga planuhan ti panagkasatan. Kasar? 2 years mo ito nagtatrabaho ta. Anak, kasartan. Umay kam doon mga sasawa. Inta mo ito nagpadahit itarawatan ta. Okay ba? Kabagatan na ito pisira manong name nakaragragsaka. Kasin, insan, ay, Dodong, naisang-sang yung tiragsak mo Sa balit lang amita. Insan, naipaayan ni Elsie. Tinabayag ko ng orolayan kayong kuha ng ipayan na. Nga niya? Di kinabirhen na. Wow! Maplamplano itan di kalay sa amin. Si Maruno manong naming imbasideg ni Mercy, office mate ko. Na isang saga na talaga tiragsak mo Cesar, may panggap siguro ito iti girlfriend mo. Yeah. Ni Elsie. Maplamplanong ti kalay sa amin. Wow. Amom, nakaragsakak no naragsak Agsipod ta, pakaragsakak dan yaman nga pakaragsakan tinapateg ka niya. Mercy, anyan ket mo sawan? Di mo ka di mawatan. Kaskin Dodong, insan na ka. No naragsak ka, naragsak man di Dodong. Gabos na ni Dodong, ket napateg ka keng kuana. Napateg ka kadimat keng ka. As a office mate, as a friend. Iso nga naragsakak, no naragsak, ti napateg ka niya. Ngayon manipod mo't idin manong nami, nga dan napasamak kada kami kay Elsie. Nagrigat ko matin mga tawagan. Apa nga ta? Agring di cellphone na ngem saan nga sungbatan. Matanda na ka na. Naipaayan ni Elsie ti amin na kanyak. Ngem apay matan na kasalalim mamiis nun kanyak. Aging kang imbastag manong name ni Dudong kanyak. Insan, kita man dito no ni Elsie dito babae? Iso. Apa yun? Naipos dito? Naipos it Facebook. Ibagbaga na ito caption na. Dandanin ka no. Nadanin ka no. Nag-asawa ito dito ka lalaki. Samot nga siya ka ti lalaki. No. Saan nga po doon na ito? Saan nga po doon na ito? Kaya nga lang ni Elsie dito. Iso, partner. Insan, iso. Dahito ka din tagpraparik na kanyak. Impaay ni Elsie ti amin na kalpasan na 5 miis. Diakon makuntak. Tawagan. Damagim na kahit asawan dito yung post na iti Facebook. Tandanin da kanong agkasar iti lalaki nga kadwana iti picture. Ngayon samot kasi ka iti lalaki. Tawag-tawagak, ngayon saan nga sungbatan manong. Dodo nga aramidak, di mo't sumungbat. Di mapangkamis mo ti balay da. Ngayon nakaawa takon manong nemi ti mensahe na. Binasak manong nemi. Kaya bagbaga na matin manong nemi nga talaga nga saan na ko na kaya.
Idi mamamok ni Edmar. Ininot nga mamistirik na ken ka. Kat na ibawing kun na ti panagayat ko kini Edmar. I'm so sorry. Cesar, awan ti basol mong siyak ti nagbasol, ti pusok. Iso nga napanunot ko, tapno saan unay nga nasakit, tinakam mo ti panagsinata. Naipaikon ken ka ti kinibirhen ko. Sabi ko mata mamakawan na. Sabi ko mata maawat na. Sabi ko mata makasarak kanto ti mas nasa isayat ngem ti siyak. Goodbye. Gapoy na ito nga napasamak manong nemi sinublianak ti arak. Daw, insan, nabartek ka, gawitan. Ed ko ba ito minom, insan? Ed ko ba ito minom? Inidjam idin ti arak, apik na sinublianam. Inidjak ti arak, gapukin ni Elsie. Nga may tatawanin ni Elsie di biyag ko, agsubrik anyak ti arak. Nagliday, nagbalinan nga nagliday ti biyag ko manong nemi. Kat nung hasta nga sumrek ak ti bisina, diyak may concentrate trabaho. Aging gang mas nagkanyak ni Mercy. Cesar, I will help you. Abay nga tulungan na, di mo may concentrate ang trabaho. Ken tulungan ka amang lipat. Mercy, malagip mo di bagakeng ka? No naragsak ka, naragsakak met. No naragsak, tinapatag ka niya. No naliday ka, no agsagsagaba ka, agsagaba met. Andiyan tikit mo sa akin. No adda mo na ngayat, adda met may kadua ngayat. Diba? Tingkay ng igan, papagayam, ket sumagmanulay nga paset, ti pakasalitaan ni Cesar, iti Ilocos Norte. Nga ni Cesar, papagayam, kiniso iti may kanem, nga pakasalitaan nga iti pagpilyan, para ti panakapili, ti best letter of the second week, iti bulan ti July, iti programa ti nga lagip ti napalabas, iti Action Radio, TCJ Silawag. Iti agtultuloy nga Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award, Search for $1 Million Amazing Story 2025. Babayan kini paring Reynaldo Rey Fiesta, dita Honolulu, Hawaii. Nga numadama kita nga agbibuya live kada ito yung video tayo papagayam, paki-like, paki-share. Kaya saan kayo pa yung nag-follow, iti page ni Maring Ray nga Ray Fiesta Sentenciador Award page, ag-follow kayo. Yeah? Kaya rin ito i-upload dito nga video iti YouTube channel ni Paring Ray, nga Reynaldo Ray Fiesta Sentenciador Award. Paki-like, paki-share, kaya nag-subscribe kayo. Ni Manong nyo Nemi dito, yung Nemi Ruiz. Host nila gipta na palabas, iti Action Radio, DCJ Silawag. Iti pakangigan nyo kada kita kakapintas nga pakasalitaan nga buta true to life, success story, nga pangabakan nyo kada kita kakadakila premyo. Imagine, malaksin iti weekly and monthly prizes, ket dagur ure kada kayong grand prizes. Gabot ati grand winner, umawat iti 50,000 pesos. First runner-up, 30,000 pesos. Second runner-up, 20,000 pesos. Third runner-up, 10,000 pesos. Ken may isang special award, nga umawat iti 5,000 pesos. Kaya tsuka di agad nawayan, nagtitakila premyo. Nusika, kinadaan iti success story, na imbaligyan nga pakasalitan, nga idikat na kurapay kayo, idikat nariribok ti biyagyo, nga may iti agdama, ket simaliwanwan kayo, naragsaken ti pamilyayo, na ornusen ti biyagyo, i-commuteryo sa USN iti email address ti motibyang nga nemiruiz@yahoo.com o nasaan kato nemiruiz123@gmail.com. Okay? Kato sa inyo manakamailan nga surat ka sa araramida na kita duma, mabaling matasyak ti mang interview ka na kayo. Kasano? I-search nyo lang ti Nemesio Ruiz nga Facebook account ko, dita Facebook. Sa kay ag-message, iti messenger ko,
taorin no saan kayo pala nga friend, no mabasak to, i-accept kayo. Basta iba kayo hala nga hi. Hala nga hello, tiba kayo. Hello manong, kahit ko't pa-interview para itilagip ti palabas. Kung nang tapno, amok no anetran tayo. Baka hi kung kunayo lang. Mat ka. Yeah, di ba? Tapno ni kasta, kahit siya timang tulong ka na. Kablawan di man, di kita kang kanayon ag message mo no, share di kita kakadwa tayong in teddan ti panawon da para iti page ken YouTube channel ni Paring Ray. Kablawan tayo da. Kas kada share kids ni Emilia Patingga ni Emi. Emiliana, yan, nakarubak na to Emiliana Patingga Borromeo, tamat ng Nuralin Perdido Tamalay, ni Jenna Sukir Bilin, ni Dapring Stories, ni Mr. Aurelio Festa Jr., ni Janelle Tababrejo Serna, tamat ni Eva Gacula Galima, ni Marilo Sugitan, ni Crispin Atud, ni Chinita Babila, Lita Acorda Cabi, ni Virginia Virginia Abasulo, ni Belia Pimentel, kasama tayo ni Cheryl B. Aquino. Thank you very much. Pagayam, naging gati sa balin tumaning video nga may upload, ag-live, dito page ni Paring Ray, ken YouTube channel na. At ito hindi pagayam nyo, ni Manang nyo ang Nemi Ruiz. See you soon.